Eya dwumaku a wonom eye nsuo no gu ahodo mienu. Ya wa sachet one ene ye sanso bottle one na we no pa ne fe pa akono keke ma nsanka bi ya to ya bo aso kroje hunya bi nanum asunsanso bone ebi ne akiri ni sente na kwanya ba de maga na hyenkafo no mki atwi una wo ba ya atwi akopelo mbasu pa kache kotu so de buko akina busum da banya sika e de gubotom fremperifa homa trufo iso 0555 ne ya miensa ado 274757 e de aka ho ana 0577475343 Oko pie mo dan so mani potem madam abanya meche butum ni shop no ebe Lumba sport esan so ben appear to sile nem ewo dan so man fra homa trufo sina gibu nchiremu 0557349401 tatena ko pie mo afan ko ni potem mama Vic ebutum mama Vic ni shop no ewo fanko sport m ebe washi be ni pe ho ma fanko no ma fra no so homa trufo iso 0500680783 DLFM afre phone carbon company for Etomo Sadia Afro Bibiara na nije won sell baba ke eko yi ho eko no ebi wa manone san so na ebi wa manga na mu nti we nije ho a obetimi afre mpanifo I was 0538 865 393 0538 865 393 Sansura no me ka kire upren sei Nyankopɔ ya adoma Ekrema be paipa na ne nyane se yam papa Charles Kojofo si dade Lumba ninyim tuo mo no wanyam finhia no mako aduasendum 35 years ne papa Charles Kojofo su e de atonnwom sante ye ka nwum tuo mu de na oyo pa bene pam na DLFM ko fale bai de dwumade bi e ba we no eye Lumba Fest na Lumba Fest ne kire se yam papa ebedi afasha kese de amano e won kode ya wako eni dimpa wagya wonwum tuo mu de abona ba so de sante Yankopɔ ya adoma on the 21st June 2025, DLF Menim Hanum say yam. I remember enumra no nsiamba pa ho semeduasa 6:30 p.m. Ye hye mo hanum say na Lumba Fest dwuma die ni ya pa ho ntoma fefefe okrum hanum say na habaya ni kanika pam. Ebio Yankopɔ ya adoma September boso ya pa bedi na woda. Na woda no so dum say sabe yesi edi ho nkoma ne pepe kwam say be ya da no duru ho no ma. Yam papa ne mfinhia da toso aduasa se eya aduasia ba ko 61 years no. Yetimedi ho nkomo ye pa ne senti bomodea ne Yankopɔ ya adoma on the 21st of June. Ye meshi DLFM ma se ne fa dwumadi ye kese tesa ne hyehye so pam na me kese na kwanya pa de maga na ni a wutumi bomoden etonton ne ma store bi a wo dwumadi bi a wudi a bepese be bo ho dawuro ne sabe wo bibi ene asoro ba okotokro nka soro danti frempinifo be so yase na dwumadi we no ye va hyehye so na wo dwumadi ne be bo ho dawuro ma kese enkan su okram frempinifo ahomatrofo iso 0598 966736 0598 966736 and 0579 284 181 0579 284 Afrem penifo na gimu nchiremu ne yamwaw na dwumadie no anase dwumadie bi a wudie no yebo ho dawuro emfa emmam akenkafo ya sinkomya beso be ne mre no edi abejesom eye takwade kodwokrom twabegu de hyekonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunsuo mpone meni ahofedua Adwoa Agyei Sikapa ya da ya ho ya ba ya de kasebo nchire mankasa ebeto aso ede asomo DL News. Yamamu akwaba afitu mekane hia yen ewo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchire mu ankasa emfa ensomom yenhya kasebo na se emfemfiri awrahusemu egwo finfi mantanim na nkra beto DL kasebo pono so enimre echire mu am okopie mu ewo domna se a eno no ogomua east mensenim ewo finfi mantamu na eba ebeto dwase enipa bi a kyabere mu ye mebu no etimi edi enubohu enubone hudwa ewo domanase braya wonom etuje ne eton ewo jese ne fifi matem ho no ma na nyase mukuma akura ne senti Ghana Post Service etna se edwene hunu se dabio o ma ya timi emena ya adwumanti entimi ntna se enhwe hansa ma mebu no bi emfa mra fa hwe omunsem sabe enkono no ze nubone ta ne ade na kina bi omonkonkoda kan mukafo nkotwuto mfansi nipa so enkwaje na japade enti womo mane tam kwa akoto ahye womo so akopam de afiri mpotem hodom na mla posifo ne kopie ho no na nyase mukuma tatata mebu ne kirem se ye na Ghana Post Service foi ye ne ye ye hu ye ne ye de yanum ye de yapa ye de yesen ye benum ne bone a mo so mo ha opa ne mo ya sapon ene sen enti mebu ne kirem se ne mompene ene ye nchede o ye nchede o biale wone ewo tese ne domna se ne mpotem a
na fete wani enso o ka kire mebuni bo maden sori ye confrontation patatrata ene opposite for de kwa yantem apimpe eye pintempintem na ekoso ni nti nipa ba ko tim kaja wahwere ne nkwa enase ma mekese na opposite for de mako miensa o ma pepepre o ma pre no mu odin ye pa biam da sese no empaibo ne ye boss yankopon nya adom na onfa fie no mo ho entimto ma Ghana Post Service mekese no enya de motumi di opposite for o ma pra no edin ba bonte ne nipa so wafiri mu no so edin ba bonte na so mo aka se kirim sem omugusu agiban aboban se betumi abo no basabasa wodo ekọ so dom na se no enipa bi de mo bo mu no o matumi ache mo akogina ma no memra etimi ene won modi ne nkotie ne wodo betwagu ye ma basabasa na ekọ so e wodo mra se e wo finfi mantam no emu ina mo sibia kronosem odisema ya boya homodin bia se ye nsa beka ene ne yenkotie ne no bla bla stop on that was for this guy. Hey, what's your word? I actually know you. No, make you wait. That's why for this guy. You can make you Kwaku, be, Nana, you going to say, blah blah. DLFM 106.9. Stop on. That was for this guy. Hey, what's your word? I actually know you. enti deda hodo a wutie nyina ye mre ne Ghana Post Service ekobogura mu ewo domna se bia ya wonom etonton chende no ene mebuna wonom susu se wonom edi enubono hudwa ene kwesi ani na enya sim kona behwe Facebook no so a DLFM 106.9 nipa wonom ache wonom bi chese bufa wo manya sese ya hyen basabasa ya akoso ene ewo genefu mo domna se no atete pa no man me nimbe ye ni kire sisi se Ghana we befa bia nubono hudwa na nipa di no manyimu aden ama Ghana bro Ghana ye mobo sika yento akase wono so ai yenko yanim yento akase ebone so ne na beka ye kotoni ma bosom ne de to so eyedu nan e won fimpimienu ane aduonunum na chese school ni bi ono wo eye osai twetwie eye senior high school mutwanitia efre no cares eye school penifo bomode aye inspection e wo dormitory muko hu se tuo e sha brantie yi ni ememo mbo omode ade ne koma police fo na police for the omukọ eye ode abofra no kọ na kache no mbo omodia e grantee ni bewa omusa tu eye asem no e sheda na ndra wukuo no mbo omodia de eye abrante ne stepfather yi ekogina court a eye ne stepfather ni chirema etuo no anya de eye ne dia na emom ni wofa bia wawukọ ana etuo ni ye ne dia obo omodia de etuo no kọ hye ye ne wofa ne de ma sa dan no no di ama ne bayi se wonko ana onko dem ama ne bayi bo omodin atimi kofa etuo yi edi free ne wofa yi dem ho no ma obo omodin adi ko school mu ho no no de etuo ne de enya ade a onim ho hwe na we na ye district court ene wo man ponte e wo ye Kwabri East municipality nim e grant omu bi no mo che se ya brantie ye ono eco school wo se twetwie eye senior high school eye okes no omo grant ni bi ono mo we twia eye 50,000 Ghana cedis no mo bomodi anso aye hwehwemu e de afa asem ni mu sanso ana ye brantie ne so so a eye ne stepfather no onu su twia 30,000 Ghana cedis ani na akabo ma na chasa be 80,000 Ghana cedis nipa obe onu be gina mu e de ama omo no eye mienu di obe gina mu e de ama ye school ni ne be bomodi ahwe se oya aban adwuma ye ni sanso ano ye senior eye staff member na ne eye akachua oje ne bosome no e wo say 4,000 Ghana cedis eye sika titi sika ni ma ye 40 million sanso na nipa obegina mu e de ama eye ne stepfather ne so no e wo say na ketua no eye 3,000 Ghana cedis eye 30 million ansa no matimi agina mu e de ama no na sese ane de eye ade akota bomaden atu asem na hyeda e de akwa eye homobo bosome ne de to so eye dum so e won fimpimienu ene aduonunum num yanto akase ebo no so ne yenkwa so anyire mum e wo court ensense mum nene ukopie mu e wo framantani mu a
ekwaje tawo ho no monso wo court nsem anyasem kumam na Ghana fo beka ya beyem frinhia enum ntamuni ena assembly member edema de hyamo sugwa kap eye sugwa kope eno no ne den edema wuli azali na papa yi ate ne fie ewo sugwa kope ewo framantem ena nimpa bi a wo ya akronfotechi amwa gangster katifo bi a wonom leader eye Richard edechire oye Messi ni ebo no homoden ene nimpa bi koto hye no so ekwaje ne nkwa edefiri ne nsem ewie esen wi an femfram ma mekese ne koto ahyese krache ne dinde Richard edichire onkwada afiase ne nkwa na nyinam enene eye koto a ewo ho etenase ena otemuofo ten na dwom ya Justice Daniel ekwawo bensa ekire mu se nimpa mienu amoka ho bie nso obi enkwada mu afiase tesene yemfie ne mako aduananson 47 years na wanom nya adwumaden emfantato efiso ma mmaden ehu nipa mabo atwoto de asine so agene nkwade afi ne nsem asan abono krono de nyamanim ne kure ni emfa kwan mu kram na kwato ne kire mu sem ede kire eye obi a ono na eda gang na no o kire mu sem tesene ye basabase ya kwaso na wudie no oni hufo nanso kwato kire mu a etuo na kita ne nsem no krachi etuo no na wuni license emre bia ne ho kwan se na ma kwan se kita tuo ne tuo no unya no ehifam na nipa mienu aka ho bie nso eye Emmanuel eye Heziro na no ye obi a onya adwuma otifie kwa kwasibo ne baka ne se on eye employed onya adwuma wotifie ana Afrikache ba konso ne eye Steven eye Aziboro ono so ka ho bi epa court ne cha wo se dia asie omo ndi ho fo enti court no fa nche kram na so court hwehwe mo ye ne kirem se dabi emlante di ho fo nti omo mpo afiase no wanom beko enipa mako na yeka asem wehu bie nso baako dinde eye Obed ayi ayonu baako so dinde eye Marker Sam baako de Samuel Kofi Zotovi ena ne nua ba baako aka ho so ye Christian Zotovi kotu kirem se Sam nante wa nan so ka asem ne hu bia omo bo mu ye pa nanso mante ade tumu se court eye no kure asem na ye ko ye no ye hu bo mu pa ye yemfo so wo mu nti no kotu kirem se magya tumu dia mo de mo mhwe ne bete so obi akodemu envinjia mako edunum 15 years na wonoma ya dwumaden ade account wonbode yakoboa ma wudie atumi akoso asem bempa ede ma ade hyiam wonom ewo eye suga kope mawili azali omakuno no omunkoda afiase nya dwumaden emfa enka hum na mna akoto tena ase na asem die na ekoso na mutirim se nipa odikan ne den eze Heziro na Heziro on na ye first accused person na court ekirem se emfimpi mienu ni aduonu 2020 nim eno ono na danfo pa eni edichire na edichire ono no ye gang leader so ne de enipa bonfo sem okopia suga kope ne potem na danom na kwatu chire mu sem abrante ne dendi eye Heziro ekoka kire edichire se senior yenye ne nte se krachi bi ewo suga kope sika dwan ho papa sika ehye na taso ne sika kumanti mesra wada yamobade yankomo bro ne fe ne yanko wia na ye botom tumenya de pam na mra eye Heziro di nsem koto edichire ne mu pe na edichire se o menso wonim se krofotechu amade adwuma na ma yache meboa pa no bon ho moden kofa gang ekan home o ma so ho no man bon moden koye operation ewo pani ni fie na senior attorney eye state attorney eye Andrews Doji Adugu emra ne etsene court ebo amane ne wo kire musem emra edichire edi nipa bianim ekopie mum ewo yo pani pa ono no eye asre member de ma de hyiam wonom ewo eye sugwa kope no womu kopia ne demu anafi nso eye Aziboro na Ayonu anafi Sam omunyina kaka ho bi ekowuro pani a ne dindi Mawuli eye Azari ne fie ewo match bosome ne dana dikan ewo mfimpi mienu ene adunum mechire eye first match 2020 ewo ahomache ema na bono mako apa ho semaduasa 1:30 am ahomache ko bowura ne dem ko bu ne dan mu sekikre domba mbaden ekofa cement block edikoja ne so pani yi wuchiri anase wudi ye ba se ba be wia wo ndi ba ya be de sika bia wo no masa biebie ne nyina so meyen senka sika no opani na dwen se go mpro na di na opani a ono ye gang leader ne din e de adechire atwutuo pump action gun afin so peste mienu e de asi opani nye so ne dima yaw wakuna agene kwa de free ne nsem court kwadubofo akire misem emre adechire e bo no homaden e de suo etuo de si papa yi su ku ni wie ye pe ene no mo homaden ene mo gang ne nyina da etam sika twitwiri dia na egune da mu nyina ne omutu pia etu efa jan ene America tente o si wona mo kro no na court ekire misem la busa mo homaden e de opania ne den e de Mawuli eye Azari ekopie mu ewa aya sabia no empefo ya hwehwemu nyina fa no mo hu se ye nipa wona homaden atwito de si ni so no
na go ben panti eto na bi kaneti na bi su kan ne kokoso a we prepremu ni ye pages ansem asi na we hu ye pam na no na court ko asetene na one ma ekirem se da bi enam se hezuro wona wudi ani bo modern eye informat ekaka kire eye adi kire se onkodi agwati senti court ahyesem enipa we nkwankwa demu jese ne hezuro kodem 47 years enipa akodo aka so mo kan bi so kodem 47 years ena adi kire di okode afiase ne kwanda nyina na court ni po kirem se ma hezuro nsa kan sika ne pade odi kan ye ne se okoto motorbike 4,800 Ghana cedis sika no ye 48 million okoto bike ina onam mountain so ezenze wagina ni sa mframa sa no bossa na mpinifo kiremu am wonom bedoa no awa sama ha ya na onam match se ne motorbike osisa ogi ababa ne agongongom na koto kiremu se de bigana branch resa se obetuma twuto de akokro no bakokum obinti endameke se ne koto ahyese sa nipa maako be de se nsonwi omokoda afiase Enfinshana mako edua eye duokro 994 years. Na fi mpodo penipon no dekro akronfo na no se edichiri ono okode fiase ne nkwana nyina no munya dwumaden emfato service. Omatwuto akokobokro na we se na hosema hodo am. Efris Gwakapa ene no gofra matem animre yi. Yede mu kirimo esomo. Yantoa kase bone so na mrahebedwani edima ekumfi eyeye eco otnel abesisi dua bio kiremu se ye 24 hour economy na mampani John Dramani Mahama ne na aban edeba no eye ade ebeboa eye ekumfi juice factory ni ye pa betimi agina mo na so no mabu adwuma emu eden na manfaso de etimi abaso na bro ne samchofo etwetwe nkomo na ye mrahebedwani edi to dwasan so anoye member of parliament trade industry and tourism committee no eye ade oka ho na di tudwa na ochemu se we be ma akwanya se ne be ya factory ni pempenso edu na betimi ayekese na etimi aso aba na etimi ama mebunu ne so no etimi anya adwuma ye ewo ye mpotam honom ana ochemu se eye factory no ewo eye one district one factory program na eba ye no na emomomunim se ye 24 hour economy ye be yi de betimi aboa eye factory ni ye papa odinsem say editudwa. The company is doing quite well, but under the 24-hour economy, there's a lot of prospects for it. Because as it stands now, they are not producing to full capacity. And therefore, if you look at it in that sense, the quantum or the number of people used they might employ will not be as much. But I've had discussions with the company, and we are in talks with the 24-hour economic team to make sure that government will give it the requisites, so created some level of jobs and also created a factory where the youth of the place had a sense. Beyond that was a direct impact. Indirectly, it forced youth of the society there to basically go into pineapple farming. So a lot of outgrowers came in. So indirectly also created jobs. But the level at which it's operating now is not optimal. And in that sense, that's what I'm saying, that going into the 24-hour economy, which gives them some level of opportunity to expand, will help them to employ more people, create more outgrowers, and also help them to export more. Now they are exporting to other countries, and that is also helping. And I know that they have plans to basically even open up additional plantations as far as pineapple is concerned, so that they can actually produce more. It's interesting, but I, for one, am a major supporter of that factory, and I believe that if they get the requisite support, they will do wonders for us. Enwechi ana oto asu no chema ya dia gold board esanso ebedi dwuma ebetimi aboa factory no se ne de san foreign exchange se ne akoye nti no ebi mbada na on your friend say a game changer no beboa ama ye omo ye nnwuma wo companies akese no enya ade be ye omadwendwen se enti si a foreign currency ne be ye ne den se ne de eya ade o betimi aboa adwuma sane ese. Let me just mention that with the coming in of Gold Board, as it were, they are playing a role which has eluded Ghana for a very long time. And I think that role they are playing is really going to help us in terms of foreign exchange accumulation for the reserves, like you have seen. Being able to sell about 106.9 our 4 months, it's unprecedented. And that gives you the sort of punchline to be able to intervene in the market, so that when traders who need FX need to buy FX, it's readily available. Also, it helps companies and businesses to plan in the sense that they don't need to front load their demand. What I mean by that is, if you have a demand which is pending, like let's say August, because of currency fluctuations, you are forced to buy the dollars now in anticipation of that obligation that you have. All those things have stopped. So you have a smooth sail as far as business is concerned, planning is concerned. And
I think that it's a big plus to the Finance Ministry and Bank of Ghana. And every Ghanaian, for that matter, should be excited about it. We should wish them well, especially looking at how things are going and the kind of positive ratings we are getting from S&P, moving from a selective default to CCC with a stable outlook. I mean, the story is looking good. Ene ya uti ye eye ekwa okwenu anu na ye mrashebedwani edema ekumfi. Yantu akase bon seden ko piemo ewa atoye mantanim. Na ohene papa edema adehia wonom wagidua kese. Eno no wasa Amemfi Central ewo atoye mantanim. Ne den ede nana Kofi Yeboah otoso mienu ede smart dua kirim se. Odi ya opa efrise mfie bebreni ena omo akwan mo faso edutu kwan no. Ni nyina de atete aprapansam ewa wasa Amemfi nimpatem a ha adwenje pam. Na ekyirem se okopie mpotem ho no mode a enso tutu die ne kankan kora bobo enya ade a ka betumi akompo na sebe ade hye mbomade komfom ekodi dwuma ma wono mbomade a edi nuane bakrom no mpo etimi do mumfudie etimi bakro kesie mu etimi akwakoton na aka se na okyirem se wo hwa akwambone ahodo nipa bi nam som ewo jedua kese ewo wasa Amemfi Central na atete pado mu nkwatu asen mu a ha adwenje mpede adodie wonom ehia moa na aka se ekyirem se sede akwan na yesese no adehye mu ye kokko mpotem ho nyina bre huna manne kwa wefa so mpo abekwa afuom wo kokko no mpo aso na bribra watu agu apaso a wakatama na wo no kwan mpo wefa so a kokko no bekwa share kra akoton no aya na eden pa anti eba ne se ya na ma wudwumadi omudi esese bia kuriafo na ho aya den bi ye pa de ma wonom emra na naje mre eni DLFM yensem twe ni Emmanuel Opoku active etwetwe nkomo ewo eye jedia kese na jedia kese omahene nana Kofi Yeboah otoso mienu ekire mu se emfimpim mienu ne adunu na emu no emna Ghana mampani John Dramani Mahama opese obedi Ghana oman so betena banwa kese yeso no okopie mu ono ankasa na kache na ono ne di nkomo kache ne Ghana mampani se na nei o mampani ye huna mane papa yakwan nyina se ni senti yesra bode yankopɔ ya adom na so yipuma kwan na be mampani a yakwan huemabo na ba sisi yakwan fama yempam na omahini kire mu se Ghana mampani John Dramani Mahama wo ba ye anya hwe kura no bosom makomako enum tem ne ye wei omampani wiwe afia okao osra wada se bosha hodo ohye wo mo ne mra so se obedi so na boa na adehye mo jedua kase no wo wasa Amemfi Central no wataya mantamu no wonom akwan wasiesie na aba adwade hu sensem so a wonom ho etimi atwa wonom na na de nkasa aba we na okire mu se okopie mu ewo jese ne adwade kase wasa Amemfi Central ho no mo jese ne gold tuo no kwaso pa na so okire mu se womo wa abanya sa se yakwaye brentu adahof tum policy Ghana mampani fa bi ma wonom no mebu na emwadwen so mbesi kua no mfa bi nya kokko ofuo mu nnua na nnuane mu so na Ghana fo ye nnuane afiri sesabi ye beja kwa ya to no mekoma de nipa de a enye de Ghana mampani bu ano mu ye pam na de se wa de tu dwama adwumade akase ye course wa senkragra eya sankrasa ene wa Amemfi West eye mensin na de sembo e de to ye nsem treni Emmanuel Opoku active enim odi nsem sei e de tu dwa de di kai no ye from na Kofi Yeboah otoso mienu de di akese ehene nti di America ebiem na masre omampanyin President Mama ene na bai President Mama make say winim me US campaign bebre na obekai pa se bra oba aguna Amemfi bra na oba o campaign tato no e wa Amemfi Central ni gina no kasa ni udi nkomo e ka say ya kwan sem wasa Amemfi ya kwasem ekuye akwan ni nyina tete apansa nti wo hye bo se yeto aba no ma na onabo do na jan kudo ewini a ebra mu kosua na mu wie ababi abekọ no onfa akwa ho asem emmehye wo nsa nyame adom mu nyina amadi nkonim bidi nyame serew wasa Amemfi e mobo akwan ni nyina tete apansam yefiri ha se me babi a me we ahane asankrego tietia nanso se e ba nkran a yetu anwumre no nwotwe e wa asankrego a e ba bedu nkran na ekoba no pa no ndu esan se yakwan nyina nye nti ye beserew se ma woni mra akwan no na ye koko wosu no oba mi kuro mu a ananu ya na ne America ne se ye betun aboa makoko na pagya se oba ye kuro mu a ye wo forest da ho a forest kese a ye beka se sisi a Amemfi a eso pa yie a samatesa ye mu adwuma ama sisi a ye ka no ye gusu a ye bi anua omunyi saasase ni bi ne mfa nye koko no ne mpagya koko ni sanse me ne me manfo me ne me youth no ya ye krado se etu adwuma no ye beye nti o mampanyini koko board any forestry omunyi na samatesa omunka omumbom na omeyi bi emfa maye na fe omunye ya akwan ye school sem ye kuro no ye hia hospital papa omeboa ye na ye nso enimiye se ye beye konkoden na de se ye bia ya ama o my Ghana atumpon eni ya wutie kopiem wo wasa Amemfi Central eno atoye mantemu ono na yo hene papa oda jedua krodua jedua kese ye krodua no ano
ne den ede nana Kofi Yeboah otosumu na ba ne boy yen nsem twire ni Emmanuel Opoku Adusi do abona man se DJ Active ene de amane boy ebesom ye Yanto akase bone so na assembly member de mama so atobia say ye electoral area no ewa Amansie West district eno ewa Santimantemu eye honorable Samuel Yeboah dodo na edi omde friend no eye godfather de adesede abetudwa echemu say eye police checkpoint ene eye efion person munsi ma police fo no omomomodian no omboa omse ne be yom betimi aye eye project we edi awie na bro ne nsemchofo etwetwe nkomo na oda na edi na ochese memufo mo wo honom ne de ade bi omo kasa ne mabone ana ekoso wo honom ye kro no bone ne ma pie ekoso wo hono so ma anhwe no ma anye eye police checkpoint no ma san so ensi eye 2-bedroom apartment and farm offices na ade ebe ha adwinye papa into wa huni sese ne de nya aban kwa ne betimi aboa mo so ayetememufo no so no ebetimi aboa into osra ayetememufo ni nina ayemyefo ene omo wo nwuma akase ni na ni titiriu ene district chief executive for mayi ne foforo ade ama ya Amansie West honorable Prince Menu Morris se omomode anombo a senior project no betimi AC awie no ndo wogidie pa se omo kebie wom no ebetimi aboa senior be ya hoban bo ho nsem ne asumdue nso no ebetimi akoso ye manso atobiase nyina mo sibia kronosem udisem airport pressures and say room already ewu ya yenya checkpoint we one of the checkpoints yenya no e kwan no so se be ya ebitimi dey a check kronosem na airport no apenzo no yakoye ni mo anye we nko ye si 2 rooms with toilet and bath one be ye biaya at least for no betina na omotimi afiri wo abeba various checkpoints no na etimi aboa ma ya ho ba mbosam no so akoso em se mu hwedwumadi ni nyina no akoye sikasam afa akwanya we nsuso na machia yura dc maserense wo be no atobi ase electoral area yesre no omanani emra ha emayen pa reason for the past 12 years so who trace history it seems assembly one no you say that nya bia tobi ase electoral area nya one project crime free assembly man adwuma no anasa akatwe bia nim na oso so oni nipa di mesre aboafo wo ma nsem obie enyina se dwumadie no enye ne sei ne yepe no ke benya nka ekosoro tibia meka se ya she 2 rooms bi ase ayede be ma a police for atna yinya na nke ye ne kese a ke be no kura be boa ma ya ho bambo no akosoro ye ndi be sre se obi a owo pepa na ne nsem obibia no ye ba ne nchen a ye sre se omommoye the mesre se yenuanem minus omunsemu bi ene oma eka bi ewu mu no ye besre omo se ombenyi emugidie na ye bo omo na so omo aboa yen na yetumi aye dwumadie na mana koso eni ya uti ye no honorable Samuel Yeboah edodo na efre no ye godfather on ye assembly member edema ye manso atobiase electoral area we ene ye nyina we so na ye kenka madwene nkire ne tew na yemfa ensomo we every Kofi parliament wo kire mi say oswafo no na ohwe o manga ne sika sem so me kire ye photo samfo kesra to ba force no bo adwumade ye panya me nhire ni pam na mom onhwe say cement companies no no mon kasa no montebo no so na ena dance ye ho aye den dodo aden cement ba ko ne bo yentumi ntua sidi na konform so cement na monti so we ye Kofi parliament enu masem no de free aguna bobikuma apayeda se we su free daleka ye ten wo kire mi so hwe live Eddie free in Kurakan was a good evening. That's a master planner junior Kentapo which seems to be PD said it 2028. Inshallah, on best of the view. No be dim kunimpa, Amanema Kuedi amount nothing. When Sufia Galley, a yes Simeon, watch them say a good news to the world. Where they are some paba we are seeing a say. When Sufia Nakwame or Pulse Newman watch them so her life, Eddie friends to one a yen and total filling station, which seems the 24 economy no. Has now turned into the destruction of properties and sacking of traders. Incredible. So, was it woman development bank and that's why you scam. Ghana food to me to her, many more dance. Ghana man penny, ye BB. Martisina, that's where free Richard. I heard us a good evening. Kojona, you are custom more the pan and DJ Ghana man feeding this way. Honor Ghana food in 8 pam. No se kasi bono. A more the pass and one was a Ghana and the Debia das and Fufru. Hey, Ghana da bang.
Yati wensu free eye kobi asema na osem say good evening Kwadwo ni Adwoa. Here live no tie yen different lakeside estate no chem say every day Ghana has new troubles for us. Hey Ghana de bia sempo for na yen to aso sai suna na ye besu na benden. Ghana ni yaba won chan sofa na min sofa 30 seconds wo ba boni tew na nuanya kwanya nwuram. Ni nya na se kopie mu e wo central region finfin mantam mu domenase. E bia ya mutonto ogende no. Positive nya nte ye say Emrante wano edi nubono hu dwanti omokopam wo ma akwageta emebonu ne aposifu akwesi akan eprepre mu miensa manipa ba ko da fom tim kaja wo ya Ghana ni wote sene nubone atu atese wo manyim na aposifu akwa ho ban ya akopam mante we na se mante we buafu ni aposifu asi akan ya pepra wo ma wote aya anasen na wedi ma ya wo fa Ghana ni 05340 50199 0593406565 hello majo Ejesu media etese ya me adom bra kwa me dodoa ma feel seto me yentio yo media o se tango fo yo mo nu me sa du bone wo ko so ataka o ma do ma jina bo dada e so so wo akoko no wo yere wo so bo awo wo o bu ko so ma wa ka so bi chono ma bo da na ko chiko but so ya media se o mo se police ko ni bi bla me de wo wuru kwa ko de media fa mo wo ya bi e ya de police ko ba na sa wo yo be ja prepare Better to track and one for the family. Mate. By political phono, no, it's a common fashion the phone be and so mumu. Mate. No more. But that's that's the moment. Catch up with them to right. Mate Sikapa sopa. Yo. Maju adofo. Over crazy. Kofi mashamo da montri sini na she yie de. Oh, mi jira me na so pa na ho ye. Ya me adom ho oden se bo me yentio. Mpato Agyei Sikapa o. Oh, ne ho ye pa oteta. Se mi chia no pa. Bate ojoso. Ofa uni bibi. There be o. Ye kroma no. Amu ha nkwaju mebru na red ne kika ho no. Amamu suro police o. Ana mi me hu no. No ade no hoba ne ka na ni na echete. The police no who is there na kwala bikra. And this operation with the police one there. Ajiamu de emema ba kan wo. Soldier for no. Aha. Oh, okay. Okay. Now police one you use with there. They say I tell money on we Mate. Kofi ma oso nya mentena. Hello Majo. No fa. Mama ni. No. Majo, Eddie. Hey. Eddie na bende. My necessity ya kwini. No ani wo mu yi. O de mesre ya papa Dramani mama say police person go for another action dia on fa before complain for no. Enka ho. Enka. Ai. Yo. E no pre. Ni beti ya bre na. Na me beto bi sa asem ba ko fa. Na nyame e ba ayi o man mu. Fine fan na be do man mu. Ye be fa bia no say e fa wiem kra be see airport. Hey, I'm very young, so I didn't have barriers. I hold on anti custom division for the I'm a Anna. But I say, we say, I'm no one tonight. Maju. Yeah, you pony. Oh, Dixon Bad Droba, I chima the crew champion. Maintain me. Of a pressing. Hallelujah. Ofa, and painful baby say, or Kramas when you saw there, and then I'm quantity me. Big out takra. Anti one say that the police for soldier for to you about memenia you move ya ba na kasa anti police ni ba be ya arrest na opira no it is so close you are on dem wafa and yes no be defending ho I was so defending ho anti you won mebu ho a I was say yes Enquires so actually we won kuku mobile do bona wanom na watch no na watch waso ma next watch nwefu na say obona de ya also next time obo be bia wulu urube won ebisi ya das me so me das pa Dexon Bada ko droba achime do kranya me nhyira opi na me mfa ni sei majo me dafo be na me saka na numre majo dafo we need Jesus ni all right dominance jenefom honom many aje pa say we free honom if say mo na mo honom senior dey see ni na nye endubonu kwa no moton ho akọkọ na ọmọ nka se fi ni je ni mali ni beton je ni wa ha no masa
ensem na eka omoto ato etu nyina wa ha na me se nye so bi se wo domana se honom wo ho omo abobo boda no nkruwa na edu anajo a omo epie omo beba beto otu oboba omo beto otu oba obi 1,500 you 1,002 to be 16 be 12 be 6 or the 1,000 so special kotomoto at their business. Wow. Sinani anajo yenti je kra wa ho na robro mo ye obi mu omo wia je ndi no mo wia omo fa nkofo no ma Sinia wonem bibi ube gina so ma me wo ho na wone ye producer ne nkasa offline na fa wo na mama ne mama why ye be fro after news na ye de nkomo wachiri wate na magi information bibre na afri onti gina so boko mama why enka ate no okay me da sipi nti afrefo ne yesere na mbre nti no ye ntime emfa afrefo no bio momfa ncha me pa ye bre no e de anim kan yi pa nti momfa enche yen momfa ncha ye pa tamo no kopa yeso aso ahwan na basika Apakan GH. Yes, also on the eba on. The day neighbor. Sports no de ba on. Kasi abon ye de si emu se mufo no. Eye maze me bel entwene se mo e de ema yen. DJ Omalion any cofeteria joint operation de ekopie mum. E wo Facebook no so senior technician on duty nso. Eye DJs gibi be ma 10 gram efie hanom. Aba oso why battery se na obi ha. Ono so chinchima afidie from adema yen. Akenka for ye senkonwa ye hwene tia sentem besuma ni mere do edi ameje so na etakra de kodwekrom twa begode hye konkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahotedi ni ehun suo mpene mene Adwoa Agyei Sikapa michia madam fo ba ko ne den de ebri owo ebri jankama tome michia ne pa ne DJ Ghana ma michia o mti yakọ no wo se hwan na eba Apakan any oba de obetia ne say DL Power Sports emuade ejawo dead down DL Power Sports emuade ejawo dead down DL Power Sports on DLFM 106.9. Any apakati ase ya ne bekoze saa ya mamu nyina mu any tia adehye de na yankupo atworo se ebe ho no ene ebe ye ho enti ye da yankupo as and some mistakes na ba in our player side na omutumi equalize ye no inshallah bro ni se mentu mo ase obehwe na wasiye no mabi baby what the direction of Kiface akona here direction me ye na ediko ye ediko wini na ma kofa obi aba na ma high diamond na mitianika kind of you are journalists, some of you don't I think you are doing like you don't go to school. Direction man, I'm taking Confessor to a good direction. We thank God we didn't lose in our home today. 4 matches, 1 point. Alhamdulillah. You are taking yourself for bad direction, action bad caution. Yo dagbe wotro ya melegbedra no vinyo fogbeto fio gamagbado mekpa noyin sports ye metwogbono yibenko enyu DL Power Sports update mere kukuno wotro ya la yo madana grona made na amesia mekpromoto fio no choma radio adre DL 106.9 sports air dimila
ye me no me twogona tamade kukuro radio a engba delegia na nenogia anyami ganjo bi tuobole bo no koye Facebook e YouTube bekene menga bo hefian no yo bekene obeche water share kon work sports ni ba egbaji DL power sports update me kwabo fai bekene ni ochemoko ni moko akemoko ni mofiamo ke radio for DL 106 sports no anya small ni water share bekene work ba kajo radio ebie hani ne phobia we ni BPS sports me ni work ba babo bekene. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Thursday evening, we are back on radio to bring you DL Power Sports Update. So please don't hesitate to call a friend, to tell a friend, to inform the whole family that DL Power Sports Update is airborne live on DL 106. Pwana ebusia, mame nyina wesuna obuo amobrasini die kwanso. Baby bia wona nyumre memo adwomo akwaba. Embe piemu wa Ghana ne nkrampumpuni mantem. Aji atum kasafidie kese ya ba kopeso. DL ohani nsia echiri ponkron. Yawada enyumre mrewedu. Se agudi omranti yesi kunya ne fiti anopa besi ewie ni anwumre agudie mu nsem awodo a etwetwago aya kwakopedi amasemufo wagibre atnas wewu krojen asone so kama intebe ni nyina wayi afim ni aka edie osie modu otiefo editie se wote ohwefo edihwe se ohwe na yen okafo nso no edikase yeka ene yatnas yere babesom abusua eya agudie mu nsem a edi adenaden edi adencheche bumfumpa ewo Ghana ebibrem ena broni cross wa manone ya tuni din DL Power Sports Update baby bia wo bia ya tase nsem no ya boa no ya bone bede tami kuchu ye be sanimu edi egufam edi amaw ni ese wotibia ebusia obetumi ati ewodwumedie so enne enwumere ye tenasia na ebusia oni se dwumekuo bia daroma ena ye de ensem no ebanti na enwumere kamenwe ni emfasida kese asida chenchirenche no emfama adwumeku a ye from Lumba nsupa na Lumba nsupa nsu abadwama nso a emuti emu ye de kama na Food and Drugs Authority asoya Ghana ban amomtumi krata se ombetuma ye nhwehwemu ede afani ayedi ene ne ayenom ede koye ni paduemu no oma ye nhwehwemu age atum se Lumba nsupa no oba Ghana na opensu emu ode na emuti na kama na krogen dia enwa ni Lumba ensupante abusia efiefie mononom enkolani koskua bottle water momfansha mo bag mo no momfanko enwa achinso no dwumedie bia wodibia no fa esom wa hoho ena mo amotuntonso Lumba nsupa no ena monton bibibia fa nsuo wo de ende enwa ni Lumba nsupa obianom na bibia nya kama sana meka no ye wone bottle water ene ye wone sachet ntini opebia no ubenya enkran ha no wodansuma ne mpatem no Madam Abanyameche mobenya bi ewa na akachi ewa Pietus Lane oben Lumba Sport no 0557 349 401 mofra mobenya Mama Vic na mwene no edi nkomo ewa dansuma nene mpatem ofanko Mama Vic akachi owo Sport M Washing Bay ena ubehu no ewo monfre Mama Vic ewo fanko nene mpatem 0500 680-783 Lumba spano pebiato a DLFM ya kachi ewon kran Gbogwa Junction yene Wisconsin International University no ena edi animhwe ya kachi obenya bi ato na bibia aye kama odi oba bora yen reception wo na oni nipa not woni ni nkomo kachi ne se ope Lumba spano bi ato both bottle ene sachet obega edo na wetumi enya bi atona bibia e kan opese order odi ana opese o name pen for etwetwe nkomo efa Lumba nsupa friend number si 03550 no abo 5 miensa 27 4757 0555 274757 ana 0577 475343 0577 475343 Lumba nsupa da roma na nwure yatena se yebe pro nsem no ede egufam agudie mu nsem ni esa otibia ya boa no yede ebesomo asida kase nkoma kwame afum okan ya ho yede ensem no eba DJ Omarion abefu ntentan kase no so Facebook and YouTube odiant watafa DLFM 106 pona okwa obetumi anya dwumedie ni bi ahwe mi ameti akonya kase mu ede ensem no babesomo na nwumere no edin ameje so no eye ayensu ano de hye Apakan GH the Blessed King in sober time from Adikan Prapra Kwemo enti yentie we mfam Prapra Kwem yaba
yebesi fam na ya tuja apro nsem no e de egu fam de won na nwumre Apakan GH wode nyansa de wadiawo wo interview wo kasai wa hobrase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti kaja group yanka jangumana yampro ensamno emfangu famana nwumre mfamaria yansha se emfamfi yandiemu ewa Ghana ha yewia na ya piemu wa bibrem ni broni kroso na ne etodwa wo ne yede asomoria yansha se onim sanche bia de 2025 Unity Cup no ebekoso wo Enquiries abroach memo o mahinkro London na ebeba so 27th May 2025 yabebo sa akosi 31st May 2025 na amaya hodwa ekwakobo sa Unity Cup no Jamaica, Trinidad and Tobago, Nigeria and Aninua Ghana enso etumi ekambe enti 4 countries Jamaica, Trinidad and Tobago, Nigeria and Ghana na ekwakobo na Eric Aponsa Sudan national team no goalkeepers coach na yebisane se eneno coach Sudan national team no as a goalkeepers coach there nemo sa Unity Cup no my Ghana kan then na obeka na Eric Aponsa echirima o se Sudan ne Ghana na ebody a on wish say Ghana ebeche Sudan da esanse Sudan no oye adwuma de mom eho na ketua fiba ne nsa tumi kona no enti always bia Sudan ne Ghana na echia de a obe wish say Sudan betwimekwa ye Ghana na Sudan ashe Ghana na mom ne ndey a enkoye Sudan ene Ghana na ebo no oye Ghana ni enti Ghana ekobo tournament bisa ya through the Unity Cup or we she Ghana the best of luck say yakwe yentumi wini crew ano na yemfambra fie Eric Aponsa maybe all the time na say baby me won say me bonge Ghana me Ghana ni the member engage Ghana say bia say me wo si dan ya ne Ghana boy na me say Ghana say baby eno de me we say but me bonge Ghana na me chrome team me mine ekobo e friend say tournament wo UK no me pen me pie bonus say Ghana nkofa nkunum die mbra me wish you more the best of luck adibia na aye na nkunum die di enije aba oman mu no eno na me wish for Ghana Eric Aponsa etwane Samsono ene yenidi di nkomo ede fa Ghana Premier League no ena yebisan Eric Aponsa wo Ghana Premier League no why adwuma wom why adwuma ede ama mediama as a goalkeepers coach sanso na Heart of Folk oni omo edi dwuma as a goalkeepers coach Ghana Premier League na sese yebo Ghana no Eric Aponsa uhu ni sen ena osi o Ghana Premier League no in terms of sen yehhehia no brofo kasem obeka ne se organization eda na kwem time yepese yehhia ase no yetumi hia ase time yepese yewie no yetumi ewie ena in terms of emrantie na gina goprama ne so bobo no oma ho ode ne oma ho fama ne so no etumi epegya ne mo na ono Eric Aponsa de osusu se yetoa so se dia ebeboa ema baby a yepese yen league ne du no etumi edu ema man ahodo no yenso yetumi de yen league no atoto mo de no the organization, you know, they are very good because for some time now, no time Yabeka said Yabesha League National, Yetimisha time Yabeka said Yabe no it's me and quality of play and also no about a crap about so fine. See if this is a very good league said yeah to also good future because when you get Ghana Premier League, you know, quality no our form as compared to other African countries. Eric Aponsa Sudan national team goalkeepers coach ana watenenka dwumadi ne so yento asom piemu nipa fofora ka chedia kwaku danso ena coach ma bobo kwa friend Bechem United o se coach bi a o Ghana nani beje se ni team a o coach ene mranti a o coach no yebeto nsade afrem mranti ni bi se Ghana national team no mema de and Black Stars no abrantie embassy akan se banisa wani beje emanyama etumi akoye ede amao enti ono de obeka kire mpanifo se omontoa so na ya omomfrem mrantie na ebobo ewo Ghana ha no na ya omumbe piemu Black Stars na kache na omumbe bobi na banisa ebehye mrantie ni nkran enti Unity Cup yekobo ewo London abroach memo no obeka kire mpanifo se
ebeya yanto nsa emfanfe local players ni bi na omuntumi enkobo yenti ensema coach aye friend Kwaku Danso ede atudwa coach bia nyanisa na ni beje coach bia nyanisa na ni beje at least the team play a bit film akọ Blasters and Blasters I think there's almost fellow locals ni become one many beje because ebema almost I encourage and also motivate local players na more more it maybe expect say that tournament we are at least almost local players ni bin count say be almost be exposure na yenya ni that's what Blasters no future Kwaku Danso coach coach Bobo kwa ye friend Bechem United ana wetumi atene nkano ensam foforo no Hamza Mohammed former player Edema Kumasi Asante Kotoko ne Ghana men's under 19 ono no coach oda no osi football no ekofem Ghana ha adenti a aban no emfa ne ho enhyem emmoa teams no ne nso na Ghana mabu no ene Ghana maiwa eno ma form adwuma nti sa aban no edi sika boa ankorankora adwuma adenti na eba ne football dia aban ne mpesa ode no bechem ena nsentwerefo ye sole a ye mmo aban na chi nkan chense onfa sika emmoa football for no osi football na ekofem because clubs ne nko ano oma ho ode ni omusika no entumi nye football no enum pempenso a ye pese edu no enti si ye pese ye football ni dum pempenso a ye pene dia ene ye mre wiedu se aban ene company se Ghana modemo eba be she football no na mabeboa. I will blame the party for the media. Sometimes they are both clubs, no FA, especially FA, no. But the central government, I say, seriously. Look at what Tanzania is doing. Look at what Rwanda is doing. Tanzania, I think the last four of the Confederation Cup, they had about two central government and ABB. You see, I don't know to me, yes, sir. We have a lot of companies here. I have MTN a day, Scout Moji. Can they come in government? I've been to me, Bram, baby, man. Just earmark 5 stadia. 5. The best sponsorship money and ball. That's where we get the quality ball from a star. Although there's 1 or 2 mistakes from the FA and then the administrators in our football ecosystem. It won't be brave, but they say I am more abandoned. So I mean, central government should come in. The clubs are employing a lot of youth. Almost at least almost supposed to cry. I dare be boy. It's a shame for Kotoko if league be start here and I have to focus. Features in Bebe has a share Kotoko down in the Bebo. Kotoko she has down in no. They don't look beyond that. Your call after prelims, next have it. Then why are we playing? Kotoko deserve more than that, has deserve more than that. Until say ye tutu and yama name pe kwams na abai no sombra mbeboa. Ebeto aso unfortunately. Yes. Hamza Mohammed etwane Samson odi tudwa echirewa ansana bobo ko bi betume fi Ghana akwa bibremo akwa kokonka abano tisese na nka ne bi has ene kotoko etumi ye no Agyei ye invest edi wuremo ewo teams num ni ade na eno nso na ne ye ene akwakoye den no na ono ane former team kotoko de odi hu ya oye pa esanso omo wakade na nso no teams na nkasa mu ewo kotoko no politics ni ade ntini saade no entumi emma so nanka team bi tse kotoko o wakade bia obetumi dia ye saade ntini before team bi ebetumi akwa Africa akwaje no Agyei invest a lot. You say I invested a lot in the teams, especially those 2 glamorous clubs, no. Kotoko say sometimes, to be frank, I mean they have the resources. They can do it, but I don't know. The inside politics and a dozen. And Yamika, Ebaya, Omusha has the Kotoko. Has Kotoko. If Kotoko has women away 6 points, and Timinko Africa, Kotoko has women away 6 points, and Timinko Africa. They should look beyond that. Hamza Mohammed Ghana men's under 19 coach ana watene nkano. Eric Gau Gatete former player de Kumasi Enquires ene Accra Hearts of Folk. Na Eric Gau Gatete echirema si ne players esi akano wose wo hwe o ma se sika ena edi omanim enti omu nyini obobe 1 season na sika bi pie Taiwan be bia be pie bia no na oko akwakwaji sika no na omo time no
na omo nhyada nwene sika no bebre omo dwen bo ne bo no na na players na banase sike di omanim enti omo machio no ma prepare mo akopie mu abrochire ni nyina kan obi na omo kwa omo ntumi mo na omo asanso abaisa ne se omo ntenase ensua de ye ansa no makwa amanone nsua de sisi nkola ni nsua de ese time e bo Africa no ye ntuni skasisi e duni si episi e giedi bobo ni giedi fine sisi a omo time no skaba boni o fine we duni so mo no se wo ye wa duni se bobo no mo o se japa onya we na no otu kwan ya si e bodo be tu ye bo alaji che ye bo 3 or 4 years 5 years ase yesu ye giedi obiba one season also otu kwan ni agent aba se dey be yeah, time no agent no crowd because you make me am bobo no person me bobo 2 years 3 years me no same person gidi no more until yeah, time no no dey and so until see ano omo social media ni see no pie am so mo time ni so mo time no so me dey me suggestion is anka see omo bobo 2 season 3 season na correction ba free once omo kwa outside na obenya big money. Eric Gawi Gatete Tuanen Samson or the two just standard of Ghana Premier League says in Abafem, Nienti Abafem and say Emrantiano, or Munya hungry for success. And whom farmer and shedder knew now more time on a massa, or da now, or dream quite a bit my first walk bobo. I shall go near the announcement name Ranti, Sikani social media and Kwan Homogeneo, Nina can be now standard of Ghana Premier League in Abafem. Oh, I drop, I just said. Enye stand na ebo no enye ebo a wo park na wo say amafo ni abre ebo bo isi ankwara na ni brenim ka eni brenim a wo be say go enfa no we me say go actually hemia e say Facebook maseno e bia mabiu timi ye waji say first one na menya mehye esu kwara na say o say first hwe enfa no kwara na ba no hwe enfa mu I say wo nim say dey on one na say enfa bi hwe enfa mu minim say unze na make no social media omonda ebiwa obe background ye time no heading obi adwene say na obe so obe ko uni omko a dressing bo na omkita phones she for game no ye time no ye adwene say na ye ko bobo na fa say na ebe ma me pass me shigo me adwene chale ye ni say me ko 18 ma me ni say me placing two say ana sins and na me say ankola no onim say e dia ko akobo enta ama bibia asisi ne krakram no ana Eric Gawuga tete chirema onwani team e discover no bobo kwa efe Kumasi Kimfaiza ende Kimfaiza baby omo won enya omo bobre no na Kimfaiza ono ne time quality players ni ade a ekita omo no na nya asem kito ende hwe baby Kumasi Kimfaiza wo hwe omo kra na ye din se obenwom. As a European Kimfesa, and the brain, as a tough place, and you was a Prince Entry, Amza Mohammed, Godwa Brady, Chipsa, you big midfielders, you defenders, Shila Yasu, Bobby Ansa, Idrisiaya, or strikers, me, Kojopuku, Barose, John Lewis, Siaunas, Kolani Bimu, Sa place, Nibimus and Kolano. Eric Gawuga Tete, a former player, Edema Kimfaiza, Heart of Folk, and Dreams FC, and where to me at in Ghana. Coach Abdul Karim Zito, a coach Edema Bobo Kwa, Yafeni Kumasi Asante Kotko on interim. Na Nyami Adoma Kwesiada wo Bebiani Dance Park, Ampaye Bega, decider pa tough game, Ewa Ghana League Kotoko Sha, Ebetume Pushino, Emanaje Leg no. Ena bobo kwa ye freno bebiani ghosta sha ono so leg no peso no obetumi age Abdul Karim Zito chema game na beba so na ye big ena friend so a tough game esanse bebiani ghostas peso mo je leg no na bebiani ghostas ena lucky favorite esanse omo bo fie na so kotoko ema we embo mu omo beko no makobo mo mo den nani omo pe no omo nsaka. It will be because this is a team that is questioned prior to in the league. So definitely they will never sit down for anybody to stop them from winning the league. And we are also want to be competitive in the quest for the league. So definitely
it will be very tough for both of us. It won't be easy. It will be very tough for both of us. Even though they star advantage, because if you are going to play at home, you really have the advantage more than the person coming. But that will not deter us from coming in for what we want. Na Coach Abdul Karim Zito Twanin Samson odi tu just say kotoko eji tu se bobo kwa ye fe no Babiani Go Stars no omo ye one of the best side ewo yen league no na eba no ye best teams ewo Ghana Premier League no ma untumi nka enyi Babiani Go Stars emfimo nti ese kotoko jitum se omo ne one of the best side ewo Ghana Premier League no ene kwakobo nti ese omo double omo task no na omo de koshia bobo kwa your friend Babiani Go Stars kwesiada. We should admit it. We are going to meet one of the best league of one of the best team in the league today on Sunday. They are very good and they have more advantage by playing at home. So we double our tax seriously in meeting them. So we are preparing ourselves that. Coach Abdul Karim Zito ye coach Adema Kumasi Asante Kotoko no watene nka no Safu Jamfi aka Black President legend Adema Kumasi Asante Kotoko osi Babiani Go Stars no omudi enchene bottom mane gari kura ni omu be bia kwesiada ese Kotoko ekọ Babiani wo na okoshom na nia Kotoko be ye bia kwesiada ahye Babiani Go Stars no omu be ye omu ja wo se show Sena was a show, a quite a fast ya, Yakwa, na Yanu Makomo, Omono, and Yeti, say, baby, and you, and Yabako, Yanu Mako. Eno Safu Jamfi, aka the Black President, and Akasana, Madame Vicentia, Doku has of folks supporters and Mano, Ono, Anna, Odano, na Madame Vicentia, Doku se hooliganism. Ewo yem football se tutura semene nyama basabasano edaso akoso etu entwae nanse ya yehu pole de still etu ntwae nti supporters no okoso atumufu se mokwa agopramane so na referee no bibi na anya wo dia kawanu tum na sabra fie na dwen wabusia ho na sa etutura semene nyama basabasa ekoso anya agoprama so no eso entumi ntwa again but nanse ayi na yehu ne pole de who any sign and manina and even the younger teams no division 3 na then we're still seeing hooliganism. So a message I mean what my supporters and say bushia for here it's a cost stadium in a referee back can be no your fan na yem refi na yem benyankwa na ball abuchenyi na who say referees cry we are nkuyi so who say supporters na ATC Parkers anti stress Sadi mpese be hu biom e wo Ghana ha enti message a me ma supporters na Madam Vicentia Doku House of Folk supporters no emano ono ena odoma no ena watene nka yenwie e wo nations anabobo ko efen Legon cities o makache na penia okasa de mom no eye yambra penin sentweni Kwame Dwumo Agyman na osi niaha Legon cities makọ relegation ene se edu baby no mo ye o madwen se mbabunu no omo de dodo na bewura team no nanka omama experienced players no kakra ba bekan na eye adwuma e de emom na emom no edu baby no ena nyama ebagigu ya na enyama enkoye emfa emom na nde edi omo ababedu baby a o matumi adua relegation ena omoko. At some point we realized that look, it was probably maybe at this point or at that particular point, maybe the choice to maybe overly focus on youth cost us, because we're doing youth and experience just a couple of seasons before, and then we decided to go with this model. One of the things that we quickly realized is that in as much as these guys had a lot of promise, you have to be at our training grounds if you had the opportunity. Anyone who was there, we're training at Legon Ajax Park, so it's an open arena. Anyone at all can come in, and they will tell you we're playing some very good football. Even in the games in which we lost, they will tell you we're playing some very good football. But there was a lot of naivety and inexperience, and experience is not something you can buy on the market. Naivety is not something that you can just fix in a day. You need to get the last to believe.
And at some point, especially when there was a lot of pressure on the team and we're not getting results, you could clearly tell that even when we had opportunities in games, these guys were so scared, they were afraid, that kind of belief in themselves was not even there. Kwame Jumo Ajiman ene kasade mabobo kwa yefreno Legon Cities ena wateninka yamfa fie nsini yamfa kakrebe entwaso ewo amanone emfamani yansore so nazigi enteki over there ebusia endra UEFA Europa League 2024-2025 season no final no tumi koso ewo San Mamés ewo omaya yefreni Spain na game no kwa na wie no na Tottenham fo na achi Man U fo no abom ekaba ko pewa omo entumi ante na Manchester United fo no omaje omani so no mo se omo kwhye Tottenham fo no na so game no kwa wie no na Brantia friend Johnson 42nd minute goal she edema bobo kwa friend Tottenham Hotspur no afi Tottenham Hotspur agi Europa League no edi esi omo na so wo a yede enwonsem edi asomo na afi de ekamia se teams a agi kuruwa che no omo ana agi kuruwa no ewo Europe na se wahwa bobo kwa friend Bologna for the first time in 51 years oko Italy Coppa Italia omaje edi omo na so Crystal Palace FA Cup omaje for the first time in omo team history omaje Newcastle United for the first time in 56 years omaje trophy and a Hurricane so for the first time no to meje the first ever career trophy edison na so and a Tottenham Hotspur so no for the first time in 17 years no oma to meje kruwa edi omo na so nti afidi ase underdogs for no and a ejijiji kruwa na yere awonsam edi ato anim na Europa League no team of the season say NT goalkeeper AFN Vicario Tottenham or the goal post mo oko left back wa obenya Pedro Porro or Tottenham and a right back ono obenya Abrantia your friend Borkan or Bodo Glimt coach ewo Entran Frankfurt oni Christian Romero and ebo 4 and 5 obenya Casemiro ewo Manchester United Bruno Fernandes ewo Man U and Abrantia friend Beck and so ewo Bodo Glimt omo and ewo midfield oko anymore Nico Williams ewo Bilbao and a Ryan Cherky ewo Olympic Lyon and a Dominic Solanke ewo Bobo Kwefren Tottenham Hotspur way and UEFA Europa League team of the season na player of the season no eko Edema Brantia ye friend Christian Romero and a etmi eko man yere wonsam ede amao na Hansi Flick manager Edema Bobo Kwa ye friend Barcelona of Germany officially no Hansi Flick extending a contract edi ama Barcelona di ama ndrambe kacho se okosan we na your official Hansi Flick extending a contract for Bobo Kwa your friend Barcelona 2 years and a was sign until June 2027 and a Hansi Flick etna na we coach Bobo Kwa your friend Barcelona Samson and a Brazilian attacker your friend Rafinha no on also sign a contract extension 3 years until June 2028 and otna no abone ball edi ama Bobo Kwa your friend of Barcelona yede awonsam edi amao na senam pen for kano we adwuma opon nti after 13 seasons our Real Madrid no Luka Modric say season we ko na we ya okọ ontumi entoa so emfama Real Madrid bi nti Luka Modric efi Real Madrid na wakọ enso so ewo ho na oye Real Madrid the most decorated player all Real Madrid abakwasema waji nkuru wadodo 28 Champions League oje makuma ko 6 La Liga 4 UEFA Super Cup 5 Copa del Rey 2 International Champions Cup 1 FIFA Club World Cup 6 and a UEFA Super Cup oje 5 28 trophy Luka Modric edi a retire ana odi Real Madrid akachiko as to so be retire ana obepe Bobo ku foforo de emre ene nkrabia ena ewechere ebusia yenyina we so na agudi mu nsama yede bae no yemfa ensi na me chairman zigibi watena senani akabia no onfa meto aso wa wusu no ma aseda kese enkoma kwame fumo kan ye ho yede nsam no ede by DJ Omarion enso ede yenko Facebook and YouTube ema unya nsam no bi hwe me betena mo ede ensam no besomo no edin amegeso no eye ayensu ano de hye apakan GH the blessed king me bra penny Mr. Kofi you know why yensu ano so ate
ena anwumre wabie ma otie ma menchia wo ne wife sister Mary abusuan yekọ nyame ya adom ochena si yati nkwam ne ya wanhoden a yebesa aba na aba beso mo chairman ma adwo